aleykum rahmatullahi wa barakatuh ka Diama TV ɗo Mamadou Dawda kadi arti ka Diama TV ɗo ɗum ko hande mercredi on ɗo le 3 janvier 2024 haray mi salminimo kala e inde mum e yettore mum miɗo lando si tawini on foppu hiɗon e jaam ka Diama TV ɗo en salmini technicien ɓe meɗen ɓen ɗo ka Diama TV en salmini deuxiéme en salmini directeur ɓen fof ka télé meɗen Diama TV ɗo en salmini kadi wonɓe en darude ɓen accita tan mum dara Diama TV fiyo ɓeydo haray ɗen salmina ɗo Diadia on Dieynabou Sadio ɗo e laaɓe wattude e Mariama wuppirde oɗo komo Kumbiya baɓe makko hino make kaw Mouhammadou wuppirde haray en salminimo ɗon e laaɓe en salmini dollar komin tokora mo inne Mamadou Dawda haray hiɓe salmina hiɓe jarna hiɓe duwana battane yiite immige ɗon gen ɗon e laaɓe ɗum kaka suudu Diadia Allah waɗi sombo ɓe fooli ɓe roccinike few yo Allahu waɗanɓe joddi aljanna kamɓe fottuɓe ɗon ɓen fof haray kawtal moƴƴal woni ɗon ko ɗum yela goɗɗo so heeɓi kawtal moƴƴal haray ko yo yettu Allah ko innemi Diadia o heeɓi ɗon kawtal moƴƴal en salmini Mariama wuppirde en salmini dollar en salmini ko fotti ɗon kon fof hiɗen lando si tawini ko jamtu woni toon wono jaati Mariama wuppirde on ɗon ko kanko e Diadia woni koko hoɗiɗi haray mo salmina ɗon e laaɓe ɗen lando si tawini ko jamtu woni toon salminen Koto Diawo Koto Diawo oɗo ko e nder Duguntunni woni ko jeeya ɓiɗɗo Alhaji Siradio hara en salmini Koto Diawo ɗon e Konakiri hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri kaɓe hikkito toon salminen Koto Mamad Teli ley fello Bombe e Alhaji Ahmadou Julde toujours dantari kokol wontirɓe ɗon e Konakiri e Koto Fadia trésolier jon kadi himo salmina ɗon e Konakiri hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri kaɓe hikkito toon salminen Hadja Ousmane Diayru wontirɓe ɗon e Gambia hiɗen lando si tawini ko jamtu woni toon salminen kawo Mouhammadou Moutarou Sy wontirɓe ɗo e Dakar Grand Médine en salminiɓe hiɗen salmina kadi famille ko fottitani en ɗon e Koliya ɗum ko Kuleya Koliya hiɗon andi ɓe fokkintinani en ɗon golle yo Allah laatin e dow jam moƴƴere en salmini Ceerno Alpha Ahmadou Ceerno Alpha Mahmoudou ko o woni président ka groupe Kumpite hara en salminimo kanko Alpha Mahmoudou hiɗen lando si tawini ko jamtu woni to yo Allah waɗu lawol mengol newo e dow jam moƴƴere ɗum ko Kuleya Koliya Maleya en salmini famille ji ɗin fof aynuɓen ka Diama TV ɗo hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri kaɓe hikkitorɗen en salmini Hadja Bari ɗo e usine Bennatali en salmini kaw Amadou kadi toujours ɗo e usine Bennatali en salmini kaw Yaya Kori ko kamɓe sonna mabɓe sinami fay non make Hadja Jali Katu en salminaɓe ɗen lando si tawini ko jamtu woniri e sengo kaɓe hikkitori ɗon ɗo e usine Bennatali hiɗen lando si famille ji ɗin fof noye jaam salminen Koto Baba Galle Kanté wontiranɗo en ɗon e Angleterre Hadja Mariama Bente wontirɗo ɗon e États-Unis e Diadiam Binta Boye Catilamba toujours wontirɗo ɗon e Amérique haray ɗen salminamo lando so tawini ko jamtu woni toon salminen Diadia Bente Flaso ɗon e Konakiri Matoto wattude Mariama ɓe innata on tokoya e Binta Bari Dalaba e Kaddiatou Yeeɓe ɓeɗo fof ko Suivez ɓen ka Diama TV ɗo hara en salmini ɓeɗen lando si tawini ko jamtu woniri kaɓe hikkito toon salminen Aissatou Kokumaji hoɗɗo ɗo e Tengueji Guy Mouriti en face Alme Soldar en salminimo en salmini Bintalaɓe kadi toujours ɗon e Tengueji ɗen lando si tawini ko jamtu woniri kaɓe hikkitori toon assalamu aleykum na ngeen def ku nekk ak sa tur ak sa santé ñu ngi lay fekk sa biir kër di la nuy di ñu ñaanal ñun ñëpp yal nañu yàlla may jàmm yal na yàlla def jàmm si réew mi ñu ngi maa ngi nuy waa Diamniadio Dougar Yam Idrissa Jonn maa ngi koy nuy maa ngi nuy maire Mati Faye maa ngi nuy foofu père Ibra Jonn ak Mbay Jonn ñoom ñëpp maa ngi leen di nuy foofu si Yam ak Mor ak waa Yam yëpp maa ngi leen di nuy ak Sébikotane yëpp Thierno Sadio Camara maa ngi koy nuy foofu si xodd ba loolu si fële la ne xodd ba fële la ne si 50 la ne ak kële nu mu tuddati Samba maa ngi koy nuy fii si Parcelles ñoom ñëpp ndax ñu ngi si jàmm ara yo Allah faw en jam en fop tagaɗo dal no wawɗa wade o haray ko ɓuuri moƴƴude e neɗɗanke on ko ɓuuri moƴƴude e makko kon ko renare no ɓuuri moƴƴude e neɗɗanke par ce que si a renike pi jewɗi a natata e muɗum si a renaki noon ko kesiti o a tawete si kesiti kadi satti ha waɗi koya waɗu attention anda ko honno yaranta piiji ɗin fof kala noon kadi ko goɗɗo seytini yo accu ka o welto ko welti o yo accu ka o seytina piiji ɗin fof feññintake ko haaluɗa o ko haalɗa woodu ko accuɗa ko tawata ɗum ɗon ko armuma nder aray ko ɗon woni fi tagaɗo a monota ko tun haala fof a faalete weltade tawa ala ka welte
si a weltiki kadi a weltata ko lanna par ce que a faaloyte monade hara alaka monoɗa ɗum ko ɗum woni andingol goɗɗo haqiqa. so a andini goɗɗo haqiqa haray o heeɓi ka o jogama a heeɓi an kadi no wonira neɗɗanke timmuɗo par ce que neɗɗo wona jalu tun weltoɗa tun toujours accay kadi ka seytina ko ɗum woni fi neɗɗo. haray noon ɓa ko ɗum woni leeron pooɗike seeɗa hiɗen nangande ko fottindini en ɗo kon ɗum ko tindi e taali e haala pular. hara en salmini wuri baylo ɗon e kurkoto salminen koto samba kadi toujours ɗen kurkoto hiɗen lando si tawini ko jamtu woniri e sengo kurkoto kaɓe hikkitori toon salminen famille ji ɗin fof hay goto en accali ka jikke e jokkere en ɗan. salminen ɗo mouhammadou samba touré oɗo ko santerejo mo tawata ko tamba woni ko o hikkitori miɗo satimo sa invitugol ka jama tv ɗo aduna on fof yiyamo par ce que ko jeune jo teguiɗo ka tan fewdo o wattu ɗo kanko samba touré so wallama tun o avancé miɗo wadde ɗo profite o samba touré ko jeune jo wonɗo tamba mo tawata komo fof fewtani fewdo ɗo fewdo o wattu ɗo. goɗɗo noon si fewtanama haray koye jama o wattuyla e makko par ce que kala ko propose ɗa e makko o wawa yawtude fewdo ɗo sigo concert himo waɗi pré piiji ɗin fof himo waɗi pré siko haaju heɓuɗa nodduɗamo o aray kanko samba touré ɗon e Tambacounda o aray ha ka télévision jama tv ɗo mi joƴƴinamo o yewtida e fansuɓe ɓen mo kala ka hikkitori. donc andi menen kaka culture général woni komin hikkitori. culture général nono tawa kala ko on tigui fijirta no tawa e kala ko on tigui fijirta. culture général sendi haala kan woɓɓe ko ɗon ronki famude culture général ñama kalajo laala tambi kala ko fijirta ino tawa ka nder culture général. yiɗɓe nande ɓen nani komi woni haalude kon, yiɗɓe famude ɓen faami komi woni yewtude kon. aray ɗen arande ka tindol e taalol ko lanɗo goto mo Allah okki jawdi okki ɗum gandal e nder ɗum ɗon kadi hiɗon andi weɓa okkorimo kadi needi. on lanɗo ɗon himo jogui gandal himo jogui jawdi himo jogui needi himo teddini kala mo yi on lanɗo ɗon. Allah no okkimo kadi jawdi himo mari garde corps ɓe spécial ka paale ka woni ɗon par ce que ko lanɗo. joni noon no wayi noon ko noon o ne'iri ɓengure makko nden fop Allah okkimo ɓiɗɗo goto pat ɗum woni debbo. on ɗon kadi wiyoy toni ka needi artugol bemmum needi e ne anagol jama e respectugol jama e angal townitare tawi ɗum ɗon no woɗɗiɓe fes ko wiyete townitare ko ɓe anda ɗum fewu te Allah no okkiɓe jawle aduna. joni noon e nder leydi kaɓe laami ɗon hiɗon andi julirde sino uditede lanɗon ko nelanteɗo spécial tuma julirde nden gasi. julirde nden golla ko yaata e hitande hinde gollede hakke ko julirde nden laaɓa piiji ɗin fof moƴƴina nder ton ka julirde. joni noon wiya julirde nden gasi ɗo yoɓe prépare fi udutugo julirde nden lanɗon ko nelanteɗo taw o ara o daara julirde nden ko ɗum ɓuuri moƴƴude. ɓe waɗi ɗum ɓe itti délégation ɓe ni joni hollite lanɗon julirde nden gasi hatta ɓe seeno ɓe ara ɓe contrôle julirde mahande ka leydi kaɓe laami ɗon. lanɗon itta délégation o hollita o wiya julirde nden paari kankadi o neltiɓe o inni ñalade kaarire o aray o daara julirde nden si tawi woni julirde nden gasi o waɗi ñalade kaarire kankadi argol bistugol nelaɓe ɓe rutti holliti lanɗon ndewi aray ñalade kaarire ɓe habba andi si lanɗo no arde seraji ɗin fof wistate contrôlé ɓawi ɗon andi lanɗo Allah no hokki ɗum ko Allah sekata ka mari ɗon lammina lanɗo. lanɗo kala mo yiɗo woni yeeso wata o landito ko Allah o lanɗo woni ko lamminimo. jama on noon sooƴa e ɓaawo wiya ko mene waɗi ɗum ɗo ko mene waɗi ɗum ɗo kono tigi tigi on ko tawata yahata arata kon ko Allah woni ko lamminta neɗɗanke. no toon noon no ñamire ko mene waɗi ɗum ɗo ko mene waɗi ɗum ɗo kono tigi tigi on ko Allah lamminta. o saati argol ka julirde no sakka seraji ɗin fof contrôle a kala ka tawata ɓe tañƴini bonɗo wonay ɗon tato darna kala ka tawata goɗɗo ara e dérange lanɗo ɗon kadi woɓɓe darna waɗa saffi julirde nden foppu sertunni garɗi lanɗon no arde e jaka mason jono nder ton on ɗon nani kibar lanɗon no humpa ko hombo woni lanɗo on naati ka sororu dow o notoyi ka sororu wa bilibiliru dombi
kono noon gite ɗen fof no ayni ley gite ɗen no ayniri ley wa caméra. Lanɗon woni ha neeɓi seeɗa hewti e délégation muɗum ɓengu mum e ɓiɗɗo mum on. Yoni ɓiɗɗon no tiggi siko ka yaasi a yiyata yeeso ngon. Kaɓe hewtuno nder ton ɓe naati cokeji ɗin fof ɓe daari. Ɓiɗɗon noon itti ko tiggi ton tiggiti fonde o andali da oyan ɗo par ce que oya ka wonɗon no niɓɓiti kono kanko yiimo. Ɓiɗɗon tiggiti yiyo on tiggiti fonde mariɗo ka sororu on. Ɓe wisti ha pari ɓe hooti. Lanɗon e délégation mum fof rutti e jaka o masonjo wonɗo ka sororu o yii o jiwo. Ka o yino o jiwo hakkil kin fof boni. Hakkil kin fof monco mancanni rendum fof taƴi wonco wanca. O wi'i ko ma o jiwo ko ma o jiwo. Si wona ɗum mayde makko nden. Donc andi goɗɗo no wodi no yiɗirta goɗɗo a wata contrôle de hoore ma. Kala mo yiɗon no waɗi fisali e giggol wata on felumo dey giggol kala mo nangi a wata contrôle de hoore ma sina konko yiɗɗa ɗon newanima. Si waywasi sattante wata jama on tewtoma par ce que a wonnata e hakkille ma de. Hiɗa yiya yimɓe no yiɗidira ha jiɓo ha Allah e ɓural ko honɗum haɗi ɓe seeda giggol woni nangalima. Si nangima a humpatake yiɗidirɓe ko honɗum addata ɓe jokkodir. Ko wiyete giggol kon si awike hakkude yimɓe ko Allah tuwa ɓe sendude si tawi woni ɓe maayi walla liddu muɗum waɗi. Kono wona dow haalaji wona hare na piggal haysi ɓe piiri wata yaw ukkade hakkude yiɗidirɓe. Sabu sina ɗum ko woni wo ko woni ɓe welday e hoore ma ko a wontata gaño. Aw wonnoɗo haalandeɓe a terto o waɗirni sa yiɗidirɓe si ɓe heeɓi andu ko haalata hakkude maɓɓe kon walla deƴƴa. Ko heewi ko yimɓe si yiɗidiri ɓe heeɓi anduɓe ɓen koynata ɓen kota ko hakkude maɓɓe. Sabu sina ɗum tinna sa haali ko anda tun ko an wir ko an woni hersude. Ɗum no wawi sa tawi nene gotoɓe naɓuduɓe no haaɓi senduɓe fof deƴƴa o tawi ko oɗo toñi ko oɗo toñi sinaɗo ɓe weltita e hoore ma awa ko non woni kadi fi yiɗidirɓe. Yimɓe si ɓe yiɗidiri tun haalaji sori fewdo ka ceytane ɗon sorani mo bee ɗon ɓe nunnanayi goye mo bee kono si ɓe weldi tun aw wonɗo haalde on ko gaño wonɗa wontude ko ɗum waɗugol tension e ɗum e yimɓe yiɗidirɓe. O yiɗi jiwo o wi ko ma jiwon pet. Joni noon o kaka pale woni ɓen mum ko lanɗo ɓiɗɗo lanɗo de yiɗugol ɗum yi'ugol won taw woni ko satti kon. O rewalni nene makko o piiti o waali rendum fof no ɓoyla. Reedu ndun no hooca ko ndu weelaka ndu musata ko ɗum addi ɗum ɗo yiɗugol o jiwo. O waali baltate ka cuuru makko o yaltaɗi. Nene makko wi nene ko honɗum an kadi waɗuma babe ma fatike ko an tummi heeɓi ɓiɗɗo an kadi nini hiɗa faala mayde ɗo a calan tawi mo tallo tu woyi himo ɓoosa ko muusa an tun giggol fayda sikkay koye sama kala woni kono taw soɓe ɓurata ɗum mo giggol nangi mo tallade. O wi'i o jiwo momi yi'i hande ka juulirde tayla mari ka soroji dow on ɗon so walla lilan mi jombimo komi maayo o. Mi wawata wonde e ɓawa makko e nder aduna an on mi wawata wonde oɗo e ɓawa makko sina ɗum min mi maaya. Nene makko kañ kadi reen ɗum fof muusi par ce que jaatigui ɓiɗɗo ko guiɗe nene. Kala mo yiiɗa ɓiɗɗo no jaatodiri e goɗɗo wata lanto ko giɗo nene on. Nene on kañ kadi maapi wi ko honno mi gerdata ɗum ɗo ko honno ɗum ɗo mi waɗirta. Kono noon nene on ko honno solution gerdata ya ha kalan ɗon o wi awa gasi ella ala joni habbola waɗu doyi miɗo yahude ɗen koyɗe ɗe wiwɗa yomi walle ndara si tawi woni a ƴettay o fiwata mayanan ko a ɓiɗɗo bajjo. Suka on wi awa nene makko accimo tallade himo ɓoylo himo ñoƴƴa himo wurta ka muusa himo ŋaña ka feɗɗa himo ñoƴƴa rendum ko ndu muusa giggol giggol. Yimɓe si yiɗidiri deyi yoɓe laaɓotir par ce que giggol no hulɓini. Nene makko wuggi yeehi ha ka pale gaddikoro ɓen jogitimo kono o landi ha ɓe accitimo. O hewti o holli lanɗon kon ɗum woni ko addimo. O wi min ko addi lanɗo ko ɓiɗɗo an o woni ko yi ɓiɗɗo ma on ko hon ɗum wonta ɗum koko yawɗa ka wistugol juulirde. Ɓiɗɗo an on felsiɗon ɓiɗɗo ma on yi'imo yiɗi e ɓaɗon sa yiɗi goɗɗo kaka makko ɓe yahata ko ɗum addilanka moɗon ɗo haray mbiɗo faala yo okkiranmo saabi Allah mi okka o ɓiɗɗo wata o faato. Lanɗon inni mi salantako mo ƴettugol o ɓiɗɗo an
few ko arɗa ɗo kolle kadi welilan ha ka goɗɗo o anda siko sago Allah kadi koyo newo hiɗen tori allahu lan ɗon balla. joni accu mi nodda ɓiɗɗo an on o debbo wi awa lanɗon noddi ɓiɗɗo mum on hollimo koyɗe mawɗo debbo on ka maɓɓe ɗon. lanɗon inni ko honɗum addi o mawɗo debbo ɗo ko yangiɗo ari ha hewtuɗo ko haaju hittuɗo siko sago on haaju makko on kadi o hunto woko ɓiɗɗo makko yi'uma ñande yahude wistugol julide nden ila on tuma o sella nawnare nden ko yiɗi o faalama jombude dewgal sunna e farilla ko ɗum ɗon pet. jiwwi ella wala min miɗo e ɓawmo mbaɓe mi wawata añude mo min kadi mi yiɗimo tonin ko yiɗi lanko tonin ko yiɗi lanko mi yiɗimo. joni noon jiwon nelori nene mum wi haray miɗo faala men yiida ɓa o yiɗilam min kadi mi yiɗimo tonin ko yiɗi lanko miɗo faala min e makko men yiida. nene makko wi ko ɗum ɗon tu weeɓi. nene makko yehi ha hewti wilan yehi hewti wi haalani suka on wi ɓe dakoranilan konngol ngol suka on tajji fofa ngo waɗi jotti henti on tuma noon ñiiƴe makko fuɗɗa yiyeede. nene makko wi'i seede mum jiwon tigi o wona faala yiidon koya yahu kisan ka pale to yiidon. suka on andano woggori ɗon hewti ka nder pale naati landi taw ka damal ɓe acciti ɗum naati ɓa andi ko ɓiɗɗo lan ɗon woni arde ka muɗum ɓawo naati o wi aray ko min dey faalama jiwo wi ella fus ala jooɗo o jooɗi. jiwon inni mi yiɗirima sabi Allah wono yiɗi ɗalan ni mi salata ko jombami si Allah jaɓile sina Allah sali si Allah hoddiri kadi a jombaylam. kono noon koye hoore sarti suka wi ko honɗum e sarti o wi ñande fo ñande salligo ha laaɓa pos naafila naafilugol ko accugol ha 2 heures du matin 3 heures du matin salligoɗa juula haysi ko darɗe 10 walla darɗe 9 naafadal on heure ɗon ñande fo no watara to on heure ɗon 2 heures du matin 3 heures du matin miɗo hokkuma e nder balɗe 50 siɗe timmi tun arhumen dewgal ngal hini baɓe e suka o welti wi ɗum ɗon no weeɓi ɗum ɗon tun ɗum ɗon no weeɓanilam. suka o yehi ɗaɓɓi gatal molanangal préparé ka cuuru mum kañum tun on tuma no sokiti hirtoto kalawɗi futuro tun hara hirtike fina 2 heures du matin 3 heures continua ɗon juula wirdo juula wirdo juula wirdo continiri noon o ronki amuda o continiri noon o continiri noon o continiri noon ha aroyi ka balɗe 50 o andi woni lewru joni heddike balɗe 10 si timma o ara o ƴetta o jiwo e nder balɗe 50 ɗen ko timmata hakkil makko kin gayni yaltuda o continue o juuli ha timmi balɗe 50 nene makko wi ko honno en haɓɓay haɓɓere goro ɗaɓen ka ko honɗum o wi han kadi mi faalaka fussina allahu lando taguɗo lango hunde komi faalaka aduna ɗo ala sina mi rewamo allahu lanɗon ƴettitalan ko maranila wojonala ñande janggo kono fewnɗo mo uditi ɓerdan nden ko allahu lanɗo taguɗo langon pet woni ka nder ɓerde am foppo ngalɗi ɗum ɗo ko honɗum signifiyata firata kala mo yiɗano ɗuɗɗina susi e mum andu dina makko kan hino manki a rati yaadu leyɗe a heeɓi jawdi ndi perdirima a ɗaɓɓi golle a aretama a ala hejjude e yimɓe ɓe wata landito ko dina ma ka woni ko manki si dina ma ka manka julɗo armo mum on no timmitisi e jungo mum fiino yondinora kala ko woni kono sa nangi waɗugol e hakkilma miɗo yiɗi o jiwo ɗo miɗo yiɗi o debbo ɗo miɗo yiɗi ngal otowal ɗo miɗo yiɗi ɗe galle ɗo miɗo yiɗi o moto ɗo miɗo yiɗi oɗa andu ha ka on ɗon neɗɗon o tabintinaɗi ñande fo tabintinɗa tigi a wonta susi aduna kayyaɗa o kadi harayɗa haari kayyaɗa o kadi harayɗa henti susi nangata neɗɗo julɗo tabintinɗo julgol mum ngol susi panikata neɗɗo wonduɗo e diina hiɗa heɓa noon susi kono kaka tawma kadi acca e ma par ce que ara ene woodi no heɓɓitora miɗo faala yaade leyɗe birati miɗo faala heɓde ndi jawdi ɗo miɗo faala tiggude o sonnajo ɗo miɗo faala o compule ɗo wata landito andu ha kawon ɗo diina ma kan hino manki
si diina kan tabiti pandi tagaɗo soñjota ko hay fus saysi ko wutte goto joguiɗa eto tun o laaɓa posara o tunani par ce que julɗo koyo laɓɓintino julɗo koyo besto goɗɗo wawata ɗuɗɗinde susiji mum heɓa ɓuttu yaasi hande on noon ɗum ɗo no mettifi rentagol aya woɓɓe no uggini ka Facebook aya woɓɓe no uggini ka YouTube e façon ji eko yiyata yeruɓe ma no waɗa woɓɓe kadi no waɗa sunanoɗa wata landito ha kawon ɗo ɗum ko lawol seytane si a tabintini hakkude ma e Allah on hay fus ko soñjay ma e ɗum ɗon ala par ce que bi adna on dari goɗɗo gaynaɗi ko honɗum wawata walde tagaɗo ko sa tabintini hakkude ma e Allah on pet hara a juulay a jangga a rewa e Allahu lanɗo taguɗo ma on kun heɓuɗa kun heñña ɗon faaleji maɗi hande ko coggu gosi mi heeɓi ka an mi feƴƴata ka gosi kono ko coggu gosi mi heeɓi fali force mi ñama e tew wata landito aywata e sunare e aduna ngal paɗal ɗo ko ngal 50 000 min noon komi jogui ɗo ko berwano 20 000 non ko ngal 50 000 ngal mi wattoto hiɗa gerduda e seytane nder lorɗen ɗo hewtata ko aduna goɗɗo ko ber mum on petti o wawata nafude hoore makko ɓe wi leykum be e ndokal mum mo kala ko jogui kon ko ɗum yarata ka marché oɗa yaray guluji ɗiɗi ka marché min ko temeɗɗiɗi mi yarata ka marché yomi ƴettu temeɗɗiɗi an kadi hatti hoɗi hatta ɗon kono o naari oɗa no jonnede ɗum ɗa oɗa ko 30 000 jonnete oɗa ko 50 watta landito a fotti e neɗɗo mo yondinaki hay fuso yonatamo sina ñando maayi wiye ɓittuɗo tan maayiɗo tawa ko am ɓittini hoorema ka aduna kala no tagaɗo way waada si a tabintini a soñjotako aray ngol talol ɗo kadi ko ni ngo yaari ko moƴƴi kon fof ɗen tori yo Allah waɗu hakkude meɗen kala ko tawata hino boni yo Allah pottinan en kala ko boni en tawi faaleji ɗin ko tabintingol ka taguɗon tun woni ko walla tan e faaleji men ɗin nodine wora haray hiɗen artude kadi ka version olof ɓawi ɗon andi façon ji ɗin ɗiɗi fof no habbi en so yewti ka pular en artay kadi ka olof ɓen ɗon kadi wawa famde ko honɗum jokkuɗen ɓa haray ɓe sifden ka télévision arten kadi salmina yimɓe men ɓen seeɗa ɓa ɗum ɗon en harata neɗɗo ma toujours a haratamo e jokkere en ɗan haray toujours mbiɗo salmina ɗon jajan Dieynabou Sadio ɗon e laaɓen lanno simo e jaam kawtal ngal mi salmini arɓe wallimo ɗon roccini yiite ngel ɗum ko ñande 31 décembre mi rewta kadi saabu suudu makko num fuɗɗino sumude ko barke Allah e kawtal ngal ɓe o hodidi ɗon ɓen ari wallitimo mi yewti seeɗaɓe nanen kono ɓe fof ɓe ari ɓe wallimo ɗum ko Mariama wuppirde wattude e moɓe innata on dollar on ɗon ko menen hawti inde sa kono ko dollar ɓe ɓuratamo noddude kamɓe fof ɓe tawano ɗon ɓe roccini yiite ngel fof hara en salminiɓe ɗon e laaɓe hiɗe lando si tawni ko jamtu woniri e sengo laaɓe salminen Souleymana ɗon e Gambia hiɗen lando si tawni ko jamtu woni toon joni noon hiɗen artude kadi ka version olof ñu ngi ñëwaat si olof bi dafa am koo xam ne buur la woon buur bi yàlla daf ko may alal may ko aussi mu nekke buur may ko aussi mbooloo xam nga ne mbooloo yi doole ba pare mu am yar boo xam ne façon yar bi si moom rek nga koy gisee parce que ñi si ëpp bu ñu amee alal pour nga dugg seen kër day jafe pour nga gis leen sax day jafe am na ñoo xam ne sax bu ñu amee alal dëgg xaj la ñuy yar seen kër pour nga bañ fa jege xam nga loolu beneen affaire la boo amee alal ba nga xamante ne mënatoo nekk ak nit ñi léegi xaj moo lay garder loolu beneen affaire la te loolu am pagaay kooku nag yàlla daf ko may alal mais réyul dafa gën a simple ba pare bu nekkee buur léegi nag yàlla daf ko may benn doom boo xam ne doom bu jigéen la kooku aussi jël baayam si yar ak teggin ak respecté nit ak xam boppam ñoom ñëpp si palais bi lañ ne léegi nag buur boobu dafa am dëkk bu mu ne am na benn juma bu ñu fay tabax juma boobu bañ ko tabaxee ba juma ji yegg léegi xam nga ne boo leen tabaxee juma il faut que buur bi ñëw visiter juma ji xool liggéey bi nu mu demee parce que moom mooy buur bi léegi ba ñu xamee ne juma ji pare na dañ def délégation yónnee si buur bi pour mu xam ne juma ji pare na pour mu ñëw visiter juma ji xool ñu def délégation dem ba si palais bi wax ko ñu ne ah léegi juma ji pare na léegi dañ bëgg pour nga ñëw visiter xool buur bi yónniwaat dina dem bi sàngam pour visiter juma ji xam juma ji naka la mel ñooñu delluwaat yëgal leen ah juma ji kii buur bi dina ñëw bis nangam bis boobu ba mu jotee
fépp foo xam ne yaakaar nañ saay-saay dina fa ñëw ñu taxawal fa quelques garde corps. fépp foo xam ne nit def fa war a jaar déranger maanaam buur bi ñu taxawal fa ay garde corps ba garde corps yi wër jumaa ji yëpp. léegi buur bi rek moo war a ñëw garde corps yi taxaw nañ fu ñu war a taxaw yëpp. léegi nag buur bi ba mu waree ñëw si jumaa ji dafa am koo xam ne maçon la woon moom bokk na si ñi ko tabax. ba mu déggee ne buur bi dafa ñëw dafa xaw a deñ kumpa moom dafa jékki-jékki rek si kaw si biir sóoroo yi si biir am fu mu tag foofu fu mu tagee xel bi yëpp mu ngi si suuf lan la si jublu képp ku fa ñëw dina ko gis moom mu nekk fa kenn gisu ko. buur bi dafa jékki-jékki rek ñëw di visiter di xool ba si yàgg doom bi jigéen bi dafa muuru woon si biti mais ba mu duggee si biir jumaa ji comme que baayam ak yaayam la nekkal dafa dindi lu mu muur noonu kanam bi feeñ mu jékki-jékki rek sëgg nii di xool jumaa ji. waa ji ndekete daf ko viser di ko xool ñoom ñaar seen bët yi daje mais kii nekk ci suuf gisu ko mais kii nekk ci kaw gis na ko. buur bi jékki-jékki rek visiter jumaa ji jël njabootam ñibbi këram ñibbi pare dem toog ndekete waa ji nekk fële ci kaw sooroo yi gis na doom buur bi cofeel dugg na ko maanaam mbëggal dugg na ko dem na ba nga xamante ne mënatul tey boppam tellement que nu mu buggee xale bi mu wàcce rek feebar bi mooy lan mooy mbëggal. képp koo xam ne da ngay xamoo mbëggal moo tax ngay fooyee mbëggal gis na mbëggal képp ku mu xas ba jàpp dootoo mënati def dara da ngay mel ni ku feebar. ñi bëri xamuñu lii mbëggal bés bu la jàppee doo mun a nelaw doo mun a tëdd chaque fois sa biir day mel ni kuy metti fekke mettiwul mbëggal bi rek la du leneen. nit bu xasee bu bëgg rek xamal ne mel na dof yi su bëri boo gisee ñaar nit di ànd ñëpp di wax munoo bàyyi kii munoo da nga xamul rek bés bu bëggal bi duggee ñoom ñaari munoo leen séparer. moo tax ñaari ñi bëggante lépp looy wax seen diggante na nga ko xam parce que sinon dañuy juboo sa kaw. ñaari ñoo xam ne dañ bëggante dëgg laa lay wax nii même bu ñu xeexee ba jamante wala xañante ay xeer booy dugg seen diggante defal ndànk nga xam looy wax parce que sinon dañuy juboo rek profitoo sa kaw diw moo ma wax lii diw moo ma wax lii anamu. moo tax ñi si ëpp ñi ñaari ñi bëggante dañ naa ne ñii mënuma dugg seen diggante parce que lu ñu jote da ngay gis ñu àndaat lu ñu jote da ngay gis ñu àndaat ñooñu na mbëggal dugg na seen diggante kooku na loolu dugg ko mu tëdd feebar yaayam moom rek la am doom yaay ji ñëw ne ko lu la dal doom ji ne ko doom buur bi ma gis ci biir juma ji kooku su nekkee takku ba ko rek damay dee tànke moom kooku mun takku ba ko du ma fi jóg fi ma ne yaay ji am soxla benn doom la am léegi naka la koy doxalee il faut mu dem ci kër palais mu dem gis ak buur bi mu jékki-jékki rek sol dàllam dem ba palais mu laajte ñu may ko mu dugg buur bi woo ko entré ko ne ko lan mooy say tànk fii femme bi ne ko keroog ba nga demee di visité jumaa ji dafa am sam beneen doom boo xam ne ndekete dafa laqoon ci biir sooro yi mu gis sa doom ji nee na sa doom ji rek la nopp bu ko takkul day dee buur bi ne ko loolu amul problème loolu bu dee loolu rek la na sa xel dal mais danga may ma woo sama doom bi yëgal ko buur bi woo doom ji ne ko ñii xam nga lan mooy seen tànk doom ji ne ko non xaw ma mu ne keroog bu ñu demee di visité jumaa ji doomam ndekete dafa laqoon ci biir cóoróo bi daf la gis neen daf la bëgg a takk bu la takku rek day dee xale bu jigéen bi ne ko loolu du doon problème man tamit bëgg naa ko plus que nu mu ma bëggee comme nu mu ma bëggee na xamee na man aussi noonu laa ko bëggee mais da ngeen ma koy woowal mu ñëw yaay ji xelam dal mu ñibbi këram mu dem ba fekke ku góor ki doomam ji doom ji ne ko alors lan la wax mu ne non bul yàkkamte si yow laa jëm d'accord na li nga ko wax xale bu góor bi commencé waat di nooy waat na bu baax kanam bi leer léegi na dina mun a lekk bu baax parce que kontaan na xam na ne xale bi d'accord na pour da koy takk
yaayam ne ko nee na nga wuy ko si ni mu gën a gaawee parce que daf bëgg ngeen waxtaan comme que léegi bëggante nañ daf bëgg ngeen waxtaan. waa ji ñëw parce que moom instant yi dafa kontaan mu ñëw rek fekk xale bi si biir palais bi ñu may ko mu dugg ba mu duggee xale bi expliqué ko ne ko man maa la gën a bëgg comme ni nga ma bëggee ni man maa la gën a bëgg danga may tàkk mais si kaw une condition. xale bu góor bi ne ko yan condition mu ne da ngay bàyyi bi ay 2 heures du matin 2h40 3h nga jóg naa fi de bu dee 10 rakka 20 rakka loo mënta def rek nga def ko pendant 40 jours bu loolu motee nga ñëw ñu takk sëy bi sam papa ngi nii toog. xale bu góor tuuti mu fecc mu ne loolu du dara si moom loolu moom amul benn problème léegi mu dem def ko mu jékki-jékki rek ñibbi de jël basaamam dugg si biir néegam tëju fas yéene na commencé di naafile chaque jour guddi ba lu ñu waxante mu sëkk mu dugg commencé di naafile chaque guddi 3 heures du matin 2h30 mu naafile noonu la def ba 30 jours yi mot maanaam 1 mois xel bi commencé na fàtte yu bëri léegi xelam bi yëpp si julli bi la ne mu continuer noonu ba 40 jours yi mot yaayam gis ne waxutul yaayam ne ko léegi da naka la léegi dañuy jënd guro yóbbu pour takk sëy bi wala lan xale bu góor bi ne buggatuma instant yi dara lu dul suma borom sama biiri xol leneen new ci lu dul sama borom amul leneen lu ci ne lépp loo xam ne mu ngi ci àdduna lépp wàccoo na ak moom fu mu ne nii sama borom rek nu may jaamoo yàlla ba yàlla jël ma man moom laa tal képp koo gis muy bëri ay soxla ci àdduna bul laajte xamal ne ngëm ak jullite dafa des nit bu doonee jullite dëgg-dëgg nga gëm li ngay def doo am sikki sàkka mais bu nekkee sa jullite dafa des yaa ngi julli mais sa jullite dafa des da ngay julli di xalaat fan laay amee 100 000 fan laay amee 400 000 fan laay amee salaire bu baax xamal ne ba léegi yaa ngi ak saytaane nit bu xasee ba nga xamante ne ba mu xam ne moom dafa julli dëgg la commencé di jaamu yàlla dëgg mu dëggu ci moom du am sikki sàkka xol bi lenn rek lay jàpp par yenn saa yi dama bugg a oto dama bugg a moto dama bugg a compte bancaire dama bugg a ci société xamal ne ba léegi sa ngëm-ngëm dafa des lu bëri seytaane ngay àndal aduna kenn mënu ko fii lañ koy bàyyi soo amee 100 000 am na ñoo xam ne million lañ yor soo yoree benn million am na yoo xam ne milliard lañ yor nit ki lan mooy nit ki dëgg-dëgg doylu gëm benn affaire ne lii laa gëm tee ko nga boole ci jaamu yàlla bu mot sëkk su nekkee benn yére nga am lan lañ la tere muy tilim fóotal bi mu set wicc bu nekkee benn dalla nga yeman ci benn dalla boobu fóotal bi mu set wicc yaa ak ñi am milliard dalla yene yem mais dama soxla lii tey dama soxla lii suba xamal ne sa ngëm dafa des sa ngëm bu desul doo bari ay yenn soxla yi lenn rek ngay def sa biir xol lii su ma ko amee yem ci lii am na ñoo xam ne 10 000 francs la ñuy yóbbu marché yow soo yoree 1000 francs 1000 francs mun na la yóbbu marché lépp loo xam ne 1000 francs bi dina ko am yem fa bul xool keneen ki am yemul wërsëg yemul mais ñu bari loolu la ñu xamul dafa am ñoo xam ne du ñu doy lu mukk loolu lu gën a garaaw li si nit la bokk na si luy sonal nit ñàkk a doylu du am jàmm nit ku dul doylu du am jàmm mukk jamais du am jàmm mukk parce que nit ñi yemuñu da ngay gis kii am 4x4 boo xam ne 10 millions kii 20 millions kii fooy amee jàmm léegi nga nekk fa dinaa ne non lii loolu mooy sonal ñi bëri nit ki doylu rek parce que gis ngeen ne ba mu jullee ba 40 jours yi mot lépp loo xam ne lu aduna génn na ci xolam yàlla rek yal nañ yàlla defal lu gën ci ñun yàlla na suñu ngëm gën a dëgër lépp bi nii la demee lépp lu baax li yàlla nañ ko la yàlla defal lépp loo xam ne lu bon la yàlla nañ ko yàlla tegal jërëjëf ba beneen nga la ba